Ini Paralok ni sedang menyisir nak bang klek mentah. Bahaya tu teh lah bam guys Satar cibet. Mentala sedang ban Shet. Lah up siu phi Paralok tamun I keniru lah ibang Palat. Kanila janlong hi Paralok sashphang le mentah bangkala sliang
Kanila day ba kala arsin tama sekan raw. Chan. Ta kumne Paralok pio I ba kanika chicken fries jangim ta kala te ngin Peit ma Paralok ban yo ban sai na kanika rai pegang ba di Jing ibang ni lalong hapok KFC lalong kumba tigi basyar hapok KFC Kanila day ba kala arsin tama sekan raw. Chan. Ta kumne Paralok pio I ba kanika chicken fries jangim ta kala te ngin Peit ma Paralok ban yo ban sai na kanika rai pegang ba di Jing ibang ni lalong hapok KFC lalong kumba tigi basyar hapok KFC Kenapa? Never. Oh, up. Kerenti ha. No. Sedang lah. De Paralok muta nyi kenika siar. Nga tang supik kumir ala jaudo tang wa. Lamat ni supik lo kudu tai. Ni ka Jing bang.
Kabas pak kita. Kabas mah. Pengat minta kesini nama apa? Siap benda siapa? Siap benda siap. Ini syutas kan ya kawai. Ini seperti fish wheel bam full like. Kajeng bang sih. Kemudian Paralok ni lah berikut kena video ya YouTube ini bencet saya kena ba infak ban sumat mah dan kemudian sebelum je pinong pet ya kena video kepada channel Peit channel ngenget bar pinong pet ya kena video ki don haka met bakot bakia ba sat klan mah don bak bo pin nang yai phaka kamai kecik tunjuk ruh haka cincin cuman kangsi kulesi bun